Muzej nauke i tehnike osnovan je 6. oktobra 1989. godine uz veliku želju i inicijativu akademika Aleksandra Despića. Ovaj muzej na početku je samo to imao, veliku želju i nikakvu inicijalnu zbirku. Njegovo građenje krenulo je od nule, tačnije od inventarskog broja 1. Fond muzeja godinama su prikupljali kustosi, pretražujući laboratorije univerziteta, posećujući fabrike, zavirujući u privatne kolekcije i podižući svest o doniranju. Zahvaljujući ogromnom trudu i radu zaposlenih, danas u ovom muzeju možemo da vidimo trud i rad naših naučnika, tehnologa, radnika, svih onih koji su svojim izumima doveli do toga da 21. vek bude ovakav kakav jeste. Stare orgulje, prve kamere, teško ronilačko delo u kome su radnici nasipali novobeogradski kej, najpoznatije izume Mike Alasa i Instituta Mihajlo Pupin, pa čak i svakodnevne predmete kao što su pegla, šporet, stari zamrzivač. Muzej nauke i tehnike danas se nalazi u zgradi stare termoelektrane na Dorćolu i služi za ponos akademiku Despiću, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i svim bivšim, sadašnjim i budućim radnicima, onima koji su ga gradili i koji će nastaviti da ga grade.